الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنه ليس بعد بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مي بستوك مرادك الإمام البربهاري رحمه الله إدانوني وعلم دناش على كافر وما إنك إيمان كما دمدوغا وني الله سبحانه وتعالى بابا دبي එච්චකන් එන ඉන්කාරක නුවත අල්ලාහ් තාලා බාවා දෙවි ආයතක එන ගේ අමිල්ල වාහකතන් ඉතුරුක නුවත උනික නුවත රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ බස්වලුතක එන ඒගෙන් එබ්ස්කමක මෙදු හිංගමනු ජේ නුවත දෙකොළේ මුගතුන් වාහක දක්කා හදාකම් ගා වානමේ එහෙන් වීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අලුතම් තරෙන් මුමින් අලුතකුන් මේ දීනුම් බේරගෙන දානේ අල්ලාහ් තාලා බාවා දෙවි කුර්ආනුගා අල්ලාහ් තාලා අංගවා හුකුම් ෆුලතක අදි මා නබියා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මෙදවර කුරබ්බා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගවා හුකුම් ෆුලතක ඉන්කාර කුරා මීහා කුරිදෝගේ ෆිලාවල මේ හිසාබුන් අලවන නිම්මාදීඳුගා මිබෑග මච්චන් ඉතුරන් අලියලවලා කස්තු කුරාති වනකය සම මී වාහකොළුම් ෆෙෂි අද මිතාගා ඊමාන් වේ මුමින් අලතකුන් කණ්ඩායලිගෙන් කුරාන සුන්නත ඉන්කාර නුකුරා හින්ද කොයන දීනුම් බේරනුවාන කම අල් ඉමාම් අල් බර්බහාරි රහිමහුල්ලාහ් විදාලන එගොතුම් බලාරුගා ඉස්ලාම් කන් ගෙල්ලේ එතක් කමෙන් එබෝරි ඒකතරෙන් එම්මෙ ෆර්තම කමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා शिरुकु कुरुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला शिरुकु कुरमा की इस्लाम कं उनिकुरा कंत तवतरें एम्मे फुरतम एम्मे असासी कंत यानी मी दीन बिनाइफा व असासा की अल्लाह सुब्हानहु व तआला के एकवंत कम के मच्चा हेकीवे एकम के मच्चन ईमान वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एम्मे फहोगे नबिया कम अदि रसूला कम कबूल करो एगोतम बदारुगा इस्लाम कं उनिकुरा कंतत्ता बेगें व बैतव तेरेंगे एम्मे फुर्ता बेकी अल कौल तिमा के दुलुम बुने उड़े बस्ता एगोतम कुफुर के बस तिमा के दुलुम बेर कुरा कम का वानमा निदीनुम बेरवेगें दाने कुफुर के बस्तों के तेरेगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला फियवा एहन फरातकं आलोकं कुरुम मकिया किए वेल मिसादका अल्लाह फियवा एहन फरातक नदुर बुनुम वसे के तेरेगे हिमेने नदुर की बुनाई चहमे मदेव बोगा इबुननी नदुर बुनु में अदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फियवा एहन फरातक दुआ कुरुम वर बोड़ा निबागे में चम्मीगे कुरिम वस अलवादी अलवादी हम एगोता ए दुलुम बुनवे बस्तकुं दीनुम बेरवा कंतत्ता मिया एकुगा हम फियालुन तिमा कुरा कामेगे सबबुम वस दीनुम बेरवगेन हिंगादाने एगोतुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला फियवा एहम फरातक सजिदा कुरुम एहम फरातक आलुकं कुरुम अल्लाह फियवा एहम फरातक नदुर बुनु कुरिमुने अल्लाह सुब्हानहु व तआला फियवा एहम फरातक कुर्बान को कतिदा है तो मी हुस आलुकम के कंतत्ता उतरे कंत हम बिमा तिमागे अमलुन कुरवे कंतत्ता कुम वस दीनुम बेरवगेन हिंगादाने हम एगोता हितुगे इतिकाद हितुगे कबूल कुरुमगे सबबुम वस नियको दीनो बेरगन हिंगादान एगे तेरेगा एमे फुर्तम कम का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वोडिगेम वा कमामे दुगा हितुगा शक्कुआ नमा नुवत मी कायनात की एक जातुगा आमिल्य मुफेदुनु तनेक्कमुगा बुना विष्णु एने एई नंगलुगो तेक्कमुगा एना कबूल कुरानमा नुवत मरुमा फहोगा अंदे निमुने कमा नुवत आखिरत दुवस नान्नानकम अदुन दिरुव्वी
mistaqunge hisabu bellew mattaka Allah subhanahu wa ta'ala ge kurifulu maccan alondamen evve jamaa ku rabbane duwen annanekama qabul nukurun akhiratan inkaru kurun me hattaves timage hituge aqeedage tereng himene kankan hamagata hituge aqeeda gulumuri kanta tawteren tima shakku kura kankan islam deenuge hukumta ki ei sahha hukumta kamame duga shakku kunu qur'ana ki ei Allah subhanahu wa ta'ala baba lebi fotek kama shakku kurun ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam gennabi hidayata ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam garin sahabit wefawa bideenuge hukum fuluta ki ei timaye qabul nukura kankan kama bunana ma ei tima deenum berwane kankan emme al-imam barbahari rahimahullah mifatuge iswediya filandoga warak gina emme rangalo magaki kobakama ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ekadege fana babalam bi mi shariata ekadege fana amalu kuravvi gota alugandu men amalu kurun egoin alon men engigen dani ashabu bekadum ridwanullahi alaihim e huriha bekadum egotege matiga demitibbe be emme sahabengi e fahoga dem ishara kurabani miyaku deenum berwe mu'minage hadoga urfa deenum berwe gendane Allah ta'ala baamale bi fotoga ma takecha ayataka inkaru kurun note ade kolwedu note ngenage amillama ki turu kurun note egen bay ena qabul nuka du kurun fada kamegge sababunne ame yako mitaga ishara kuri fada rasulullah sallallahu alaihi wasallam gennabi kantattawo teren kamen ene inkaru kura kamuga wanama efada mihako deenum berwegen dane den mi dennabi haqiqatuga kudi kudi kankamen gwa kenno islam deenuge asas shahadatuge dekadima ege macca binawe fama aqida mi migen kamaka inkar kurum menwe ena deenum berwegen nudana efanga qala al muallif rahimahullah bidalwani wajma' ما وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع تمام كذلك فانو مفتوغا إبهي الإمام البرباري کے شرح السنة كون عقيدة فتوغا كذلك فانو بيان قربان فاميوا كنكمكي mi Allah ta'ala ke fotuga baba devvi qur'ana sunnatun sabitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam gazwatu arihum sabitu aqida ke masalata adi ashab be kadunna tabi'iyya be kadun egotega tibbe bigoi adi emme hewegen ba timmana garuna adi hatarona garunuge be kadun egotega tibbe bigoi mitaga timmana garuna hatarwana garunuga waake ishara kuramani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul ekadegban hadis kurani khairukum qarni tiyabani geteren emme hiyobegen wa baki timankadege faanuge qarunuge mistakunne ebe ashab be kadunne thumma alladhina yalunhum den yafahuga mistakunne thumma alladhina yalunhum den yafahuga mistakunne bema tabi'ina den tabi'ina fahuga ibe kadunna tabi'inge waanga bitaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadith wuluga mi ishara kuran al-imam barbari rahimahullah mi fotoga gina aqida ga waanga te bayan kuro ma fahuga mi dalone mi fotoga timan kadek fan bayan kure bi mi kankamaki Allah ta'ala ga hazratun baba lebi ayataka ege hukum fulutaka adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun sabitu aqida ge macca adi ashab be kadunna tabi'a be kadunna timmana qarunuge be kadunna atarona qarnu hame oi saaf sah aqida ge mate gati be kadunge gote mita timmana qaruna atarona qarunuge wan kaumun alon iswediya ma hadith fulu mi dannawade hame gota islam denuga kuriyara dia mativeri muhajiriya be kadunna ansariya be kadunna ki ei alon nan huri namuna kamuga quran ga Allah subhanahu wa ta'ala wananga ati ebe kadunna ki ebe kadunge macha Allah subhanahu wa ta'ala quran ga madaha wahi kuraba be kadun egotum wahi quran was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari walladhina ittaba'uuhum bi ihsan
بدينك السابقون الأولون كوريراكن أمي إسوديا بيكادون إكترى مهاجرون أنصاريا بيكادون أدي رانغالو كتوكا بيكادون تمامي أمي بيكادون أمي ما أبي بيكادون كما الله تعالى بيمني مدى وحي كوربافا أمي ما ألوكن منا إسلام دينك أين أمي هيوكوي أمي رانغالو كين أوليكن مولكن وجه أدي تما أميليا كيري القرآن كيوم فوقا إيجا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engi waddagen fa nuwa hukumet harmanna ngege kama daa kurun nota ashabe kalum deenuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum ungeni waddagen ebe kalum kurabwa fa nuwa kamen alugona men kuraka muga maranama nota ashabe kalum ge arihum dariwarwe waddagen nabi mativeri tabi'i be kalum nota tabi bekadunna tababe wada ganna bekadun nige terang evs mayandegemma garunagge bayaku islam denuga heyokamegge gotuga diinuge terang himene alukamegge gotuga diinuga ihtifanu kurangai munasabegge gotuga ebe bekadun nukuravva kamen alonmen kuraka mugawana e nuwane tedumagaka ei mimahake ke alonu mitaga ta quran ko dannam da mahake ke ei algonmen ruju'awandi mago alonmen ulemvi goy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani warasafuko ummata bayan ko devaf ehmima al-imam al-barbahari rahimahullah dem vidaloni wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala fattaqillaha ya abdallah ya allah galay tiba allah subhanahu wa ta'ala taqwa berwash wa alayka bit tasdiq tiba moti tasdiq kurme ei ituge adin tedukurun wat taslim adi bolamba kiyamangatun islam dinuge kame algonmenna hamen annenduga algonmenge amilla gottaka algonmenge wahagataka algonmenna visne gota mihuri amake dukoduma fawga algonmen bolamba kiyamangatun iskuranje ame gota war wat tafwid war rido adi tafwid kurma e mikankan ruhi gabul kurma komkan kam to lima fi hadal kitab निफतु गमे अकीदा के फतु का वहाँ कंकम वसालिमा बरबारी यंग इशारे में कोरा नहीं कोरी देने फदें निफतु का एकले के फान बयान कोरब्बा फावानी इस्लाम दीन के अरक्का कोरे फावा ए सहा साफ अकीदा के फिदा वलो तके मिता गा तफवीद कुरबे मिदन्नानी ए अकीदा के मगुतकुम मगुगेल निगन दिया मिस्तकुम इख्तियार को फावा गन नो मगुता अकीदा के फिनावल ताऊ के तेरेगा तिमामेंगे अमिल्ला फिकुर तबाव दीनु गंडें एतक कमे इस्लाम दीनु के तेरे मुफेदिकें अलग मुफेदिकें है कंता ताऊ तेरेगा निदिया हफ्ता के फिनावल का एक तेरे शियेंगे वहाँ का आदि शियेंगे तेरेगा पूरी फिकुर ताऊ के वहाँ का खवारिजुंगे वहाँ के मुतज़िलाएंगे वहाँ के क़दरियेंगे वहाँ के बस निदिया फिनावल का कौम में स्वरा का इशारा पूरा नहीं के तेरे komne bayakos emiyunge buddhi emiyunge macha Allah Taala bahamale bi hukum fuluta ka macha iskurunge sababu magugel digen gosawne al-imam ibn taymiyah rahimahullah ariyo riwayat gembe ekade ke faanuge mikirit quran fahum uma adi quran ke dalil tan ekade ke faana egen dalil nengemuge mativeri visnuma fikuru bayan koraba bayan ilverin vidana fave इब्न तैमिया रहमहुल्लाह दलील मिनंगमनी नूह अलैहिस्सलाम के ज़मानु का अल्लाह ताला नूह के फानु के नाकोल बन्नवा नूह के फानु अमर करबी नी एकदे फानु ईमान भी बीस्ता कुन्ना आदि जानवर तो तेरे कोम्मे वत्तर कुन जोड़ेंगे नाकोल नेरुमा ये फाउगा दिन कहाँ पर युरिहा मीसोंगे मच्चा बोड़वे के बाद तूफान फनुवे ए तूफानुगा नूह अलैहिस्सलाम के दरिकदुंगे तेरे दरिकद पे गरगवा मुन दिया हिंदुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए वहां का कुरान का अंगवा वहीं को रब्बा मनी नूह के फन विदालो के मैं कम या बुनैयर कम माना ए तिमन कदे के फन के दरिकदुन्ने तिमन में नायकुगा मी नवंग आरा सलाम वाश ईमान भी मिस्तुं तेरे वाश ए दे उरदिनु मगफरतुनु दरिकदुन विदालो मनी قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء तिमन्ना फताफकस फरबदे करा के तिमन्ना सलाम में बाहुशुना हैं दो नूह अलैहिस्सलाम विदालवानी ला आसिमल यौमा इल्ला मन रहिम
miyadu salame women nuwe Allah taala rahim kurevi farate menu kitamme ustanakan eres e tufanu salame women ne den e adam nuh alayhi salama e kalege fanu ke darikadunna dematuga bodu raleja e kuja garagu gendani al-imam ibn taymiyyah rahimahullah vidalone mitaga mi ayatakum istinbat koraba vidalone mi furtama wahaka ei edage ekadege fanu ke darikadunna mi vidalone e darikadunna timanna ekuga mi odiyan arashe navan arashe den e darikadun amilla buddhi isko bunani timanna fatala fagos saname ustanaka fennana boduwagen anna hinduga salame buddhi hurimiyaka vejjabenge ustana kerim salame vanaka ekamako Allah taala ge hukum ful awma fawga kitam ustanaka area so salame vumenne nuh alayhi salam ge naakolan ere miyako nune hengen men garagwegen die etufan ge terega embi ma al-imam ibn taymiyyah rahimahullah vidalwani shar'i nasutawge macha Allah taala ge hukum ful tawge macha timage visnu iskofi komme mihege natija ki eye ei gellani kama magu gellumuga ena garagugen diu sharoi basulutoge macha Allah taala ge hukum fulutoge macha timamenge visnu iskofi miha tima rangaluge tima rakka terwanoge timage veri rabbu tabaraka wa taala ver boda timanna e visne kaman hiwa miha ki gellen ve dakwen gosamani ehme mallimam al-barbahari rahimahullah nitaga mi vidaloni alayka bit tasdiq tibangoti tadhkuru me wat taslim adi bolamba kiyamangatu me wat tafwid ashabe kadum me qur'ana adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basul qabul korabi mana egotuga alono manata badal nuko qabul ko war rida rume lima fi hadha alkitab mifatuga wa kankama wala taqtum hadha alkitab ahadan min ahli alqiblati فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به نفتوغا مي علم إسلامي عقيدة بناغي هولورنگ ترنگ ككبس نفروا هشكمه يعني الله تعالى إرادة قربا فينا مي فتوغا مي علمونگ ذريعين مغو ولفاوا نهاية دمغو دبون ekashigem ve bid'a ga hudveriyaka e bid'a ki gos mage kan ena visnu ekashigem ve adi magugen ni fama miyen teduma go dibun adi teduma go dibi mi foto ge sababun ena hewmaga rujuave najabun Allah taala minvar ko rabba hukka ehmima al-imam al-barbahari rahimahullah ta'ala mi ilmu mi sahha aqida efes miyako aneka nufaru atimay kan daskollagen hurum ekashigem va ilmen numik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wadaa ga mistakunna mukhatab ko rawa hadith ko rabi sa mefada ballighu anni walau aya timan kada ge faanoge fakiman timan kada man mi geneste vi kanta tawtara emme ayata ge min waras ehe nihaka kiyade ushikam adi ban hadith ulta gamane faharagga mitaga adwahan tibbe vi bekadunna vure oda mige mana engi wadannawa ehem bekada kami kiyade vidane ehem bema alonu men milibe ilmu alonu me adwa finawluta alonu men adoe humafauga alonu men ge kwerinna alonu ge ailami hunna alonu men ge gaatema ge mi hunna kiyadi bunadi alonu men engunu min warakun alonu men ehem niyun tedumaga ehem mi hunna tedumaga da'watu denje em al-imam al-barbahari rahimahullah den vidalone fattaqillaha تبع الله سبحانه وتعالى تقوى وراشة وعليك بالأمر الأول العتيق تباين أتي إسلام دينه كأم فرطة ما بعمان دبون أم صحة عقيدة كيفتومه هيك فهم هذا زمان فهم مفيد كنيا كانكم مثالك ربيع الأول ما هو كبار فاه كقرون مي رسول الله صلى الله عليه وسلم نوتا أصحاب كذا نوتا تابعين كذا بس كورفي كمنه ربيع الأول ما هو كبار فاه كورم كتاريخ بلالي كم قابلنا اسمع فاه كرسكلا كو إنه كورفي كمس هنغرام إيجا إنه سلام فيما هيو كم كورم كقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم جوفن دوس فاه كوري كم قا بعد تاريخ تو كابونه منده هم ما أي دينو كتير كهينه كم كمنه ألون منا أولن ويقولنا صح عقيدة مبين كدرنا وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب أيه مفتوكاتي من كذا فانو
mi kiyade vamunda wangtaki فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يعلق رحمة للواشي أدي يعلق مهم فانس رحمة للواشي مفك يا أدي مفتوغا ومعلومات هم ميونا فتردي ميا يكون عملكم ميا دعوة دي أدي بيجن دليل حجن نجا هذا ميكا أدي أنا كمان بفرنا الله تعالى رحمة لفونه دي شيخ دعاء قرباني فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مية الله سبحانه وتعالى كدينك أدي مية رسول الله صلى الله عليه وسلم كدينك أهم بما برا جينا علون من أدوها واقعه دينه كوي علون من نكمله දෙවියන් ගෙදමතුගා මියදු දීනී මාලුමාත් ලිබිෆවා මියකොස් එකච්චන් නුක ඒකමකෝ එයි හගීගි මා කන්නෝ එයි තෙදුවා කන්නෝ එයි උසුරන් නෙම්මීහාගේ උසුරු එන්න දැන් ඉතුරු දිනුක කංකමුක එන ෆරවා කොට කරමුදා කංකමුක එන දක්කන මා කන්නේ තුනේ බුණනි තිමන්නේ කන්නේගේ හදාන කොට දෙමියක එක්ගොත කන්නුනේ නමාදස් කුරණිකේ එකමක හගීගතකි මිෆතු ගයා අදි මිනුම් ඉස්ලාමී අකීදා ගේ ෆත්තෝගා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ මච්චා අල්ලාහ් තාලා බාබා දෙවි මෑබගෙන් වා ඉස්ලාමී ශරීයත් ගේ හුකුම් ෆුලුතා නිදීන ගේ ඉමාම් මෙරි බේකදුම් වනි අලෝන මනාමේ රක්කා තරිකම කො ගෙනස්තක් මස් එ මිවාකතන් අඩුවහා මිවාකතකන් අමලුක නිකමුග මච්චන් අලෝන මං එහෙම් නියුන දාවතුදී එහෙම් නියුන නසයත් කරවේ නමාදුන කුරාමියා නමාදන් අරුම නසයත් කරවේ දීන ෆරවාන් කොට කුරාමියා දීනුගේ හුකුම්තක ඉන්කාර කුරාමියා විස්නදේ මසක කුර්මකි අලගොඬ මෙන් එම්මෙන්ගේ වාජිබ් අදි ඒ වාජිබ් අදා කුර්මන් අලොන් මෙන් එම්මෙන් නම් මිය දුවනි වර බොඩ මුහිම් වෙස් අලොන් මගේ මි කුඩ කුඩ දිවේ රාජ්‍යගා වෙස් අල්ලාහ් තාලාගේ රහමතුන් බොඩති ශිරුකුගේ කංකං මිසාලක මිස්කිතගේ තෙරේගා කබුර මාමයාගේ මිස්තකුන් එය නමාදු නුකුරිය කමකෝ දීනුගේ කංකමමෙදු ෆරවාන් කුඩ කුරා එත බයකබති එමි මල්ලිමාම් බර්බහාරි රහිමහුල්ලාහ් තාලා මිතාග මිවාන් කොළ නිම්මා ලබ මිෂාර කුරබනි එයි ඒගේ ෆහම් වඩන්න බි ඉල්මරින් වෙස් ෆාහ කුරවා වරම් මුහිමු කම එයි මෙදීනුගා අලොන් මෙන් හිෆාන්ටා හිඳුගා අලොන් මගේ මච වාජිබ්ගෙන් බාකම ෆුර්තම කමකි අමිල්ල නිකම් කම ආමලු කුරු දෙවන කමකි අලොන මෙන් ආමලු කොෆා නිම්මාලු මෙන්නු එහෙ මීහුන්න හේවමග දාවතු දින අනකමකි අලොගන මෙන් මේ දාවතුගේ මවගා අලොන මෙන්න කුර්මතිවා තුරාතක අලොන මෙන් කෙතරෙමු එයි නබීබේ කදුම් වෙස් කෙතරේ වඩාගෙන මා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම වෙස් එතම් حالتك ගා කෙතරෙම මජබූර වඩාගෙන حالت මුෂ්රිකුන්ගේ තුරාතක අනියත එත වර උරිමතේ වඩාගෙන හැම්වේ මාලවන මම සබේබේ කදුන්ගේ මගුන් හිඟාකම් ගාවානම අලවන මම නා එෆද කංකම් කුරිමතේ ගෙන්දාන ඒ الإمام البربهاري رحمه الله متاغ إشارة كربا ما كي يفوقا دين قال المؤلف رحمه الله تعالى فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس دين الله فليس يدين الله بدين وقد رده كله مي فتوغا ما كما كان إنكار كفي ميها رد كفي ميها اينا اي اختيار قرآن الله کے دین نون ادي اينا الله کے دین ایک کو دو کو لفده ඒක මානේ කි දීනුගේ බයිකංකං අලොන්න මෙන් කබූල් කොෆා අලොන්න මෙන් ගබූල් කරම් බේනොන්වා කංකං නොත අලොන්න මෙන්ගේ කොෂි සිකුණ්ඩිය නුවිස්නේ කංකං තිමා ආයක නුවිස්නේ තිමන්නේ කති රංගල ගොතකම් ගා ගබූල් නුකරේ බුනේ දූකොල්ලා කම් ගාවාන මේෆද මියක ඒ එක්කොන් ඒ ජානි බොදාලා ජානි එනගේ දී අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කරන فماذا بعد الحق الا الضلال حقوق ماغو فنما فوغا دين يا تبع نوانما دين عنديري كما جلدني كان نون كما دين نونا مي قران الله تعالى وحي قرابا بس فل اهم ما دين الامام البربهاري رحمه الله هم مما فل قدان وقد رده كله كما لو ان عبدا امن بجميع ما قال الله عز وجل الا انه شك في حرف قد رد جميع ما قال الله تعالى ورم مهم තියාගතරෙන් කොම්නේ බේෆලකොස් මියාමෙදුගා වර ගොඩ සමාලවාමි වාහකෙමි එයි
كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بابا لفي هوريها حكم فلتك ألون من هوريها حكم فلتك كان إيمان بفا إلا أنه شك في حرف إن حرفك إن أكورك بس إنكار كراك مقاوانا رد في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى الله تعالى بابا لفي هوريها حكم فلتك إنكار كرم فده قرآن الله تعالى من إما كيف دن وحي كرغف इसमें दिया उम्मत को मीसा कुन्ना में दुगा अल्लाह ताला अंगन अफतुमिनून बिबाद الكتاب वतकफुरून बिबाद मी फतु के बयंग ईमान में आने बात या बयान दू कोल नहीं है ये में इस्लाम दिन के हुरिहा हुकुम फुलता कबूल कोफा एकमा को इस्तिमन ने मिवेने का में कबूल नुकुर वे बुना मिया ए मुली दीन बोलाला जहम फदकम एमिया की फदो फसनमाद बराबर अदा को रमदान में रोदे इफा ज़कात दी हज में मिहुरिया का में कोई कम कोस कुरान का में हुकुम फुले नगम फ़तिमन ने का मीमसद का निगोते कम को नुदे निगोते मन ने कबूल नुकुरे बुनु ए एव्वेस मिया का हुद्दे के बाकमन कुरान के एम्ने हुकुम का इंकार कुरुम की बस मुले कुरान हूँ इंकार कुरुम फदक में ए अलोन में कुरान मी ईमान मनी ए अल्लाह ताला बाबा ले भी हुकुम फुलते कमा ए हुकुम फुलते कि अल्लाह ताला का आदरतुम मी अल्लाह ताला फनुवा फ़इम्मे मतवेरी हुकुम तक कम कबूल कुरान दुगा ये के तरह इब्बे अलोन में नगा फनब्बे दो कोल्ला कम गावाना में हकीकत तो कैसे मुश्रिकों के मगो दीन बोलाला जी नियों के मगो हम भी मामी वारा नुरक्का तिरका माल इमाम बरबार रहमहुल्लाह इदालन इफदा मी है कि वहुवा काफिरुन कमा अन्न शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ला तुक़बल मिन साहिबिहा इल्ला बिसिद्क़ि निय्यति व खालिसिल यक़ीन ehni Allah menuwi hagwegen alukam webe ehen ilah ko nuwa kam hekibun shahadat alon mekan shahadatu ke dekale shahadatu ke kalima la ilaha illallah mi kalima Allah taala qabul nukurabwanate e miye ke kiben ena teduere kama ko niye ena islah ko adi khalis kama ko shirkum bariya wegen hore yaqeen kama ko mikadima nukiya hendako niye iswede filan tawga ला इलाहा इल्लल्लाह मी कलिमा के रुकुन तंग आलोन में माने बयान को दिमिता के शरह को फहम में आलोन में गदी दुलु के कोलम अल्लाह मेनु भी हगवे के आलोकम वेगे इला को नो फदाम बुनुम आलोन में ना कुरिया कमे को रक्काते रे आलोन में सलाम वे कमगा बुना कमगा वाना में गोता देखे कमगा वाना मा ए आदि वर गोस देखो में एहनी ला इलाहा इल्लल्लाह मी कलिमा के दरुन इस्लाम दीन तबावी मियों के तेरे मुफतिकन दिया बैवर फिकुरते गवा के इसवे इंगज शीएं के वहां क्या खवारिज के वहां क्या मुतजिला के वहां क्या कदरिया के वहां क्या जहमिया मी हुरिया वहां के तके दक्कम निजेनी ए ला इलाहा इल्लल्लाह मी कलिमा किया हिंदू अलगोंड में के मच्चा वाजिब के वे अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिन्ने खालिस को शिरकुम बरिया पे यकीन कमाए को गा अलगोंड में दीन तबाम अलोन में गीतु का शक नुआ गोतुगा एम्बीमा मक्का के मुश्रिकुन नंग एम्मे बोडुवी कमा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्कावंत इलाह का अलुकं कुरमा गुआले वो एम्मे बुडमुंदे अजअल अल आलिहत इलाहन वाहिद उरिहा इलाहन तक एक इलाह कमगा है ये इन हादा लशयउन उजाब नी हम कशवर बड़ो हैरान वे अजाब आवर के कम के एमियों नंग अजाब आवर कम का एमियों एंगुरिया कम गबूल को फन एकम के एंगिला कम का गबूल करम ने एमों न दगो गंदी कबा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के एकवंत कम इंकार कुरमा एकलांग हुकुम फुलता का इंकार कुरमा मी हम इफता कम मी अल्लाह ताला की एकवंत एम्मे मातिवेरी अदकीरिति वंत अलुतों के मच्चा वरुगंद वेगेम्वा जब्बान वंत इलाह कम का अलोन में गबूल कुरानमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुकुम फुलता को कुरमतीगा अलोन में ना इसफुदा चुप्पु गुणम के सलोन में ना हगवे के नोए ऐ मितागा अल इमाम अल बरबारी रहमहुल्लाह में बयान करो बाबा के कदालिक ला यक़बलुल्लाहु शयअन मिन सुन्नत ला यक़बलुल्लाहु शयअन मिन सुन्नति फी तरकी बादिन वमन तरक मिन सुन्नति शयअन फ़क़द तरक सुन्नत कुल्लहा हम फदा कुरान इब्मा दो कुल्ला में अमल कुरान दो कुल्ला फदा हम फदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों एना सुन्नतंग इमाम में एकम को एक तरह इब्बा दो कुल्ला कम का वाना मुली सुन्नंग एको गा एना दो कुल्ला फदा विष्णा वडाना
රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නතර තිමාමෙන් උලනේ බුනේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අරිහු සාබිතු සුන්නත තිමන්න යන් අමල් කරම් බේනමන් නැතේ බුනේ දූකොල්ලා කම් ගවනවා ඒ එකදගේ ෆානුගේ ඒ රිවති ගන් আদি කුර්ආන් ගා එකදගේ ෆාන් නමූනාක බෙලුම අංගවෆා බස්වලා ඛිලාෆ අල්ලාහ් තාලා මහි කුර්ආන් වමා ආතාකුමුර් රසූල ෆඛුදු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගෙන්නවි කොම්මේ කමක ජනමතිය බෑම් නිෆාෂ් وما نهاكم عنه فانتهوا هذا كذا فان نهي كوري كمكم بجنما تيبامي එකම දුර්වේදි මාෂ නිදන්නවි මග්ෆුර දුමුගේ විෂ්ණුමුගේ සුවානුගේ තරන් සුවානකෝ අලගන සුවාල් කරමුන්දිය මායිදා සූරතුගේ හමනාතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වනේ වුදු කුරුමුගේ රුකුන්ත බයන් කොත් දෙවෆ අල්ලාහ් තාලා ඒ කරා ඉදා කුම්තුම් ඉලා සලාති ෆක්සිලු වුජූහකුම් වයිදියකුම් ඉලල් මරාෆිq වම්සහු බිමා රූසකුම් තෙබෑම නමාද ගාන් හොන්න හින්දුගා ඔලබොන්ඩිතන් කට්ටාමේ දොවේ මූණු දොවේ আদি බොදුගා ෆෙන්ෆා ෆාතම් කට්ටාමේ දොන්නස් නි වුදුගේ අසස් නොතරුකුන්ත එහෙමම එන සුවාල් කරන්නේ මායිදා සූරතුගේ හවන ආයතුගා ඔය වර වුදු කරමු වුදු සහවානේ දොයි එකමකෝ නි එල්මුගේ තරේගා අලොන් මන්නස් කොම්මස් වරක මාක දෙකවි දිරාස කරන් දාතේ අලොන් මන්න මේගා විශ්නෙගෙන් දනි එහෙනම් අලොන් कुछ देने माइदा सूरत के हवनायता देने मिदन्नबी वमा आताकुम रसूल फखुदुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु नियायता देयांगे कुगा आलोन में वुदू कुरी में रंगलवान है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुदू करम फेट्टबी एमे फुतन उडहुला में दोन्नम मफौमा दे मूण दोमंग अमरु फुलो के दानु अमरु आगे अनेफ दोम मफौमा दे मूण मी आता आदि बोलुगा फेंफोमा फ़ातबी कट्टा में दोमा मिकंकमकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकी तरतीबे के मतिन उंगन्ना दे वाकंका हेमे मति मन्ना में सुनने कबूल न कुरान में हमें के कुरान कबूल कुरान निफिकुर दान म कुरान का अल्लाह ताला में अंगवनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेने भी कम में कम गते बान निफाश एकदे के फन नहीं करे कम को जे दुरु है दिवस हेमे मति मन्ना मायदा सूरत का हवना तो का इवर वुदू का फुरेम कुरान बुनामिया को ए इनकार कुरान एक जात का कुरान ए कुरान का अल्लाह ताला अंगवनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुरिहा में तबाउमा ये कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगने कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह तेबा कलेवन विदालवारे तेबा मिहुं अल्लाह ताला लोबिवा कम गवानमा कलेवन विदालवाश तिमन कदे गफाना तबागा शेरुने अल्लाह ताला तेबा मिहुं दे लोबमान एमेमा नियदु उफेदिकें आ फहोगे आ फिकुरु तो उतर दीन उफेदुनु बिदाता उतर के हेमने कुरान का वाकमे वेजन मरंगले एकम हदीस उड़ तो गबूल नुकुरेवे मिकानो किताब फिकुर तो मी कुरिन देने फदा शारोई बसुल तो के मच्चा तिमागे विष्णुमा फिकुर आदि मागुगे लिफावा मियोंगे गोई अलन में तबावा बेजना मदीनो के कांततंग अलन में नंगोलिगेन दान एहमेमा अल इमाम अल बरबारी रहमहुल्लाह मिमाफुलुगा मी बयान को देवनी फालेका बिल कबूल तिबाय मते दीन गो कबूल करुम वदा अंका मुमाहलत वल लजाज तिबा मी कंकमुगा मी शक्कू फेद्दुमा आदि तिबा बेणुं कमे कबूल को बेणुनवा कंकं इंकार करा मिफद बात दुकल्लुमा फौगा फाइन्नहु लैसा मिन दीनिल्लाहि फी शैइन व ज़मानुका खासतन ज़मानु सूइन फत्तक़िल्लाहि यानी एगोता अल्लाह ताला के दीनों के कंकमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने सुन्नत के कंकमुगा बसबुने वहां का दक्का आलोन में के वहां का तंग एक मच्चा आलोन में शरा इतुरु कुरानमा आलोन में मगुगेल दिगेंदान आदि मितागा निकम विस्ना वडानवा एकदेवन विधान मिवाह को कुरकन फत्तक़िल्लाह तिबा अल्लाह तक़वार वर्षे खासकम निज़मानु के मी कौन ज़माने के वहां के तो इमाम बरबारी रहमहुल्लाह दुनिया दो कुरबा बनी हिजरा 329वां नहर ए ज़मानु के एर का इमाम बरबारी विदालोनी व ज़मानु का खासतन ज़मानु सुइन तिबागे मी ज़माने की मी नुबैका नामु अमुंदा ज़माने का मी अक़ीदा रक्काते रिवाश कीवेगन तो ए ज़मानु का के मैंने ए ज़मानु के तेरे का उफेदी के नहीं शियाएंगे वहाँ का अली के फाना की इलाही कम दान कुरामी होंगे वहाँ का शींगे तेरे में से में नुबा में राफिज़ेंगे वहाँ के मुतज़िला ना ख़वारिज वहाँ का एमे में एकं कम इंकार को एकं कम देखो ना साफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एगोते के मते का होने का अक़ीदा बयान को देवम मिदालने मिज़मानु का तिबा मिफ़क्यम मिदा मिज़मानु का मी अक़ीदा रक्का तेरे वाली सुबहान अल्लाह एक एंहा सहर फ़हम अलोन में के मंदने
mi zamanu ga alon men adi ma boda mi aqida ga hifetu ma muhim wegen evve shakkenne muttamo ga hinga komme kame ga komme bewala sidalone kobahi sheikhun kiven sheikhun miwaha kanu dakkane sheikhun miwaha ka komme zamanek ga wes dakka kamu ge bodu hekke mi foto ga mi wana evve sheikhun ko evve zamanek ga muttamo baba korumaka misonge munu kendumaka nugo ebekadun goadevi Allah taala ge deena rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata asa bekadun na tabi'a bekadun ge sunnatu ge hifata tibbe magum alon men hingumang ebekadun goadevi inshallah mi foto ge ehem filawala ka ko men hafta ga wes badal kollum ge ummidu ga akivida subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh